ngon đi cơm breakfast rồi So hello everyone, welcome back to my another cooking vlog. Lapen non ni kesalam pon yada prang breakfast ke la hadi Icds pen la Suji pen la khichiri long ma didi la si pini kesalam pon ni ke la RC majang thu pen lo la RC majang thu si ditum chobom hedi la mesen angni manghong ave lapen epok lai takang I e ador bang ki yo 1340 hedi 5 liter lo ajang thu bang si sojang thu si chobom nitum la penon pini kesalam bonji ke la lo la Icds Suji halwa bu bang hedi la sopo ke selam bon po la si koson sinili kitun ponji ma la nali thana nang chishar pon ik po la sinali tum tanang lang dunik tha ladak akisung o hormu ke ajata belo aki joy side lo nali tum hemlong long ik et po la kitun iji sengan ke nilida gajor recipe bok pi thengbon isi hini pidun hedi lapen harsun ke er pidun lo ke hala theng saksor buta pidun lo birik theni pidun jolan jolo lahai helo ke nili ken an ke nali tum ka capsicum thola hai mix tun ta chok hedi monster nilong ba ga vedelo mani lila an vegetable bensi tun ipon ikopial hedi apen dak paspuron ta pidun chomji bulo apen la ke arse majang thu pole hedi so chumese nali tum tala en ikha arse majang thu hedi rice bran oil bojala hedi mane angni manghong awi jang thu ke met hedi chome se namasi nitum la ningkan thompli dolo di la arsem jang thu nitum ke use pon penon la arsem jang thu pen Icds long pen kelong Suji halwa la lo selam pon po halwa kali he ke selami ke sitara Suji halwa Suji lo selam pon po Suji ke la helo joni la ka bi cn lo hedi la pen ingdu pik mane hedi tep pika na phe hason hedi mihi pika ne banke Suji pulo amar ekdom Suji apu mason si do jibon pial hedi monsta Suji apu majat bankali ekdom sini pen Suji hedi la ki mix tang lo hadak take tok do hedi ki mix tang lo nali tum tun lok ta chok pial hedi monsta nili banke ki mix tang sita Suji apu mja se doi pon pial hedi sita Suji apu malilo la ke koi tang lo hedi grinder lo penon nili la kerehi long arnu lo nili kapni hedi ke enpon ili sajona kapen hindi kapni nili enpon Suji ba lapen ladak bangke nili karnu pon populo harsun ke air paspuron hala thengsak sor wol hai arnu thailo lapen ladak do anta nili amu vegetable ke lab do ma dedi la anta nili jog elo ingwoi elo ama nili kup thu chek lo lapen malom so phipen lang thulo la bokbo carrot la hai ta hedi asap ingdugni son dolo ki kubar ji ding hoilo ma dedi lapen penana porp ingwoi lo ako nili kup thu chek lo lapen puthod ako ki kupen lang thulo gajor la haita men kon kan dolo ma didi ngamasi nili dak pidun thulo kismis pidun ladak badam la hai do te pidun ta chok hedi dry fruits sedi sta nilong bangke badam bang avedelo amasi nili ala kismis bangke ban tang do amasi la pidun lo lapen ladak non sinili ki pidun ingti hedi ingti pidun lo tharmit la hai ke pidun de lo la hai pieta phet nili kup chek le hedi kup chek phipen putholang thulo do an vegetable ta men lo hedi la pen men en pen nili la Suji karnu tang do la so Suji nili la dak pidun de lo jola ignon papum soilo di athe hala jang thu la hanlong chi mix lo ma di amasi papum soy son lo son lo la pen ani ngoi nang po hedi anjang thu pen chi mix tang alo blong te la dak nili la Suji kapni ke na Suji akapen hedi la dak lang ka bisian lo la se dungchet lo hedi ke la ingui pon bom lo la ignon pathan soy lo ekdom chinir lam an lo hedi la pen alang dung et phik nali tum la khub ik chek non uthai do nang ne lo uthai lo plong te Suji mak men medet po la ka bisi alang ke enta nili la dak dungchet pen hedi dung lab lo gute alang anta hedi la pen la mix pa me nang po an ke aku kup thu chek nang po hedi 5-6 minute aphan kup thu chek nang po pen gas abi bangke ekdom pabi pik nang po pen pena ana por pen lang thulo jo nili lang enon to chinir lam bange gal delo non bangke apum soy son si dolo jo lai tha nali tumta el tum chinir lam ajale bonai ta nali ni hang ba la son close soy ajat
mani imu dowe thedi jola son le bonai tanali ni hang lo nili ka bonai suji ke men igal lo pen gas ta bon ik check po la penon nili dak suji thong pon boplo la har lung long hedi ne ke selama suji lo lake la pen la itha jinir la maja ta kalilo asap puchinir pom maja hedi la son najat lo ke selam pon la pen jinir la maja si chui pulung de nali tum la alang asap dut si mohot si rung kok nang po an ke suji ke jinir dap o matidi aso sinal tum rung kok nang po nili bang ke asap so padrai che ji pomasi la alang pakrang pamian si kirung lo suji bang hedi la pen la so suji han ke di non pini nili ke selam pon recipe suji amen ke banga khai pen ki pudam ke upma posi puhedi nale tum youtube long le search ta theklong ponik po upma koson se ke selam pon ma hedi so nili ta hason ke selam pon se ka bor ilo la pen chota chomi sen lo cheplang lo halason la sinale tum ta try ik tha nale tum long la icds pen suji ke van dop long te nale tum waste kori ri noi nale tum la son cho selam ik tha la pen ga ko ka pre ke step dolang hala ta moni ni nal to hana chi shar pon ik po ke selam pon hedi so la so suji ke selam pon ke hedi easy pigan lo nili ladak sini ta pidun de inti asap so pidun ne dia te sapan sini ke bang already hada ke mix tang lo mati di ama sin ni bang pidun de lo sonon nili bang ke chopon po pulo hedi ala pen usumar to anda chomi sen busi pulo hedi la si nali tum ta son cho selam ik tha la chomi ma chomo ma ni phanang than tha de chomi san ma chomi sen di la pen non ke chopo pulo jo podra jolai na giờ pen la hela yo pot ke chomi sen lang okati son So hello everyone non bang ke selam tangan hedi ala suji icds long ben ke long suji halwa hedi jola son si cho selam pon no nang litum tala son cho selam ik tha la pen mo chumi sen ma chunon dang mani phan comment long nang than ik tha no ni tum ke choge chumi sen hedi la sinal to handa na chi share pon ik po pia lo aprang ke long suji bang tani li ko son si ke selam pon mahala ta li lian thana chi share pon ik lo so non la bang tani li nal thana ke selam ko son si selam pon ma hedi la tani li na paklang pon ik lo so jong si la so ke selam pon recipe nal tu naning dok long te like pik tha la pen channel long aki milang long te nili channel long dar na tum subscribe button bang beri tha la pen ala bell bang te hedi theng ik den te to ante mo next recipe la ko chitong thik lo na bye banalo jo non ni tum breakfast lo ke apa ni dia cuma sen lo ne non ka selam pon tadi la pen lada ku ppc ke jog dun ma di muamen ni li hala description box nong se tok ik po mu hadak lang ik dam no na tu so nan bai ni la chu ik lang ke ka clear sao pen la ke upma so non cho lang bye bye